Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tutandikira wetwakomye ku musomo gwaffe gw'ekitiibwa ogwa Yasaruna. Tuli wano tuteyazza twagirabye nga bagamba nti bwe bagiwa fat ebeera za. Naam, za ebeera za. So tulina za hada, zahada, zahada, tharaza, 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 kharaja, 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 tazada, 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 bazara, 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 thahadha, thahadha, thahadha. Ogirabye? Thahadha. So tereza mukono inshallah ta'ala. Kati nnyo tubeere nga tulaba eziri wansi. Okay, agambye nti ja aha, eno a so si hai. Ja aha, ja aha, ja aha, za aza, za aza, za aza. So nakuwa from alifu paka kuza inshallah ta'ala. Ekyo nkikulekedde obeere nga naawe onsomeramu. Barakallahu fikum ku 0784165480, 0703574535. namba zaffe zeezo era nga kuyinza otuteera obuyambi obwa laptop ne sound card ne kamera inshallah ta'ala. Tubeere nga mwana watu tika omusomo guno ku high level inshallah tabaraka ta'ala. Kakasa nti Allah ajja kukwama obulungi bungi ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.